kan remna ming sign tu kan founder president pulal deng khan kan in remna hi kan du thusam ani lowa India du thusam ani hek lo tin asoya du susam lo ro ro po hetiang special provision in remna wanga kan lo nei thei hi voini hian atang kai na kan hu chuak ni in ka hria alo ka ti khop mai amaro chu hei hian Mizoram chung bik asoi ni Mizoram po na kan mizo te chungchang asoi tel lova chuwang chuan Mizoram po na mizo te tan khatiang UCC kha lo man ni don ta se anni chu a huam tel thei mai angem o ti kha ngai to na om theya hetiang provision hi na galan pun an ne ya chutiang thau chuan nagalan po na om te tan a huam ve lo mai om mangeo ti te hi ngai to na om ani ama ro hi speaker in riat sia ka in soi siak ni ta sela enga mo chen chu kala soi thei chon karinga amaro chu atul vok katilova UCC hian tuna kan om phu anga enga ni Christian dana kan in nei te kan mizo customary law anga manle mual kan in pek thin te ani lo le in ro chun thil thua kan ti dan phung te khatiang ang zong mai kha nuai bovin indiram puma in ang khatin minda atum ania chu indiram in pum khat nan pu thalawa abik takin namte naule sakho betutlem te tan apoi don avangin he resolution hi he house om takhian min ngai tu saka thataka min ngai tu pui ka han di la ni kalome do din chuang ral te ka some mizo pudwa pu speaker kalome ei voini a chuan resolution tak mai ma ni in fak chop ngai tuilem lowa ni lenga member tena hanin fak dervel ngai lo kan ramina momo dik tak mai kan minister zom tak kan minister te zinga po ka ngai san berjing mina kan ramta na kan momo puimo kan culture te kan sa khuana te ti chevek thei UCC dodal na aron move hei kalom khop maya hei congress party chon he UCC hi kan do na hi rei to MP election na piang te e khatianga hiang kan soina sa a hlom zia hi kan soina na sa thina winnia a sarkar lamatanga official resolution aron lu the ka thopani ti kha karon soi du ani hei india ram cheng te zai khata luan tir tu party in sarkar lai puya thunai nan chang meka one nation one market one tax one data ti te tuna chun riring ang reng de usi riring lutuk lo one religion te hi voinia kan hlau thon chu ni he kum sang ni la som pakua khan voinia iding lama umte ho te ne na thok ho in than puya khan BJP ka chuanin uniform civil code UCC ram puma man anron tiam kha nia NDA telan nia tiam na khan an tel veni ti kha voin nia kan ron soi chuak ram dua amaro chu chong te bial tu zom ta kena ron soyang khan an mani kha NDA neda antel aron soi khan aron ti chiang viewin ka hia amai ro chu he kan hau chunga nge mai ado dalna resolution aron lu the kalom khop mai hei nam rang le sa khu rang ina kan dan nei in ro chun le thu ro chia dan te kan in nei dan te chung ko en kol dan te
hetiang zong mai tidang lam dor thei tur thil ani he apoi mo ka tia kan move tu ina pu speaker kan resolution nei tu ina article 371G hian min hum himani ati he voinia central sarkar a khuchuan a hum himin min hum him hen ka ring lem lo an du chu parliament a dan siam tu nia dan an siam thamai ni Kashmir chungchanga po nisina kan ngai thato Kashmir a po constitution ti danglam ani jon anti danglam mai he constitution hi article 3G ti danglam theilong ti ati danglam theilong ti kha parliament a member tamzo kan an pass le ni mai chuwang chuan voin ni a hian a party ang pon ni lo an hnam ang asa khu anga kan tan ruala ato thlenga kan do anga ya chuwang chuan kan resolution that this house unanimously resolved to oppose any step taken or proposed to be taken for enactment of uniform civil code in India te hi pu speaker keini party chuan kan thopa ama tanga kan do reng ania venia pohen kan la do renga he resolution hi kan thopa ni ti kan on soi venia kalome member zom tak pulol duma kan some pu speaker kalome keni the PM legislature party chuan voina kan resolution hi nam thil nia kan poma party ang emo a in be na ne ma vote zon na ne ma manchia kan ngai lova lungrol taka kan pass tura kan ngaya ten ron move to kan home minister zom tak khan a chin chuakin kan hriat atana tul ang zong song kha nal tak main aron chop chuak poka achunga lom thu kan soi du a amaro chu hetiang thil te lo om ta ka hi chuan enge mohan soita ila India sarkar central sarkar le Mizoram rim kanin light chin na hi nam ang atanga kan thlir hian serious taka kan ngai to ho hi avatul ta em trul zel don ang le mai ti hi kan soi du a sang ni som pali parliamentary election kan nei don chowa khan India ramare tak roll on rail to ani boka congress pai thak du na kha India ram puma khan asang viawa mitam takin pumodia chunga beise na nein an thlir ani tichuan prime minister lomlu ani po khan swearing in a telve turkhan ke pominon soma kajuk telve nge a tichuan an NDA ate po telve turin min soma an manifesto te naw hlate kan han ena campaign lai chuan eng po hi kan soi thina thanem kan ngaya amaro chu tu polo sarkar sla India constitution noya sarkar turan ni a thalo tak chuan thilan tilowang a ti in pumodia sarkar thar kha lo troi om ve kha tra in kan thria ZNP kan ni lai khan ti chuan NDA apo khan kan han om ve ren ron ani amaro chu hun rei lo te a thil alo dang lam chowa kumni potlin ma khan UCC hi lo ritani khata khan aridai to ni India ram puma a hiar noi to a tiyan han withdraw le a dai ta wang atuna lo thar le ta dewa ten union minister human resources development changtu Ramsankar Katheria khanin India ram education hi Hindu sa khomilin kan siam don ani kan saffronize don ani ti khapuang top mai boka India rama educational institution lian zwala a ho tu lok kha an thaka an mani mi an ideology pom tu te kha an lu alan tir chho tamal mal boka khang te khan lau na riru minron petrana tin kan foreign contribution mimalte NGO tele ko fran te ngai poina kan don thin te kha minhan ti top saka
yoga day te rampuma minan mantira Mizoram ko ranruai tu committee ten thu chua hial an siam ta an sarkar chuan constitution nuai tho turan nia anaw lang hen ti tak tak lawang tia kan lo ri na kha an ni meu don lo an ti tak tak du zel mai ani ti kha lo lan ta ka wangin an tho ho na huang NDA a khan ke ni chu telve reng rem chang kan hriat tak lo awangin kanin withdraw ta ti chuan katatang khan kanin la rang ta ani chumin wa chuan citizenship amendment ten min han nuai le soitam ngai lovin kati lai bo ruak kha kan hria tin tu nai hian pu speaker Times of India nikum August ni som pathum kanen chuan Constitution Drafting Committee and din ti thu achuang ani India Constitution hi rewrite siam thanle tumin Drafting Committee and dina an report da chuan phek som thum pahni a oma ta chuan Muslim le Christian te hi voting right nei to lo turin vote nei to lo turin mintia common citizenship te na right an enjoy ang ero chu la enjoy ve chau turin mintia ni ti te kha Times of India mewa hian ronzia anita heng te poi kan ngai ven tlan atul le maya India rama hian lungoi taka ompo tumila ati le thei don lo emani o ti mai turin boruak hi a om ani ti chuan new minute antia khanin UP Minister Sanjay Nisha ta khan tun naya hindi mangdu lo zong zong chu foreign ranga India nga India ram chu san vek ro se te kha antile tuara tiang chuan ya chu wang chuan anti em lo kan rin Jammu and Kashmir in a special provision an nei an du article 370 te po an pai talop mai zela chu wang chuan pu speaker kan special provision 371 z po hi min pai sak ve the ni 370 an pai thei chuan 371 z an pai thei lo na kha om reng lo wa BJP sarkar na nuai hian kan ram le nam hi ahim lo ti hi achiang khopin ke chu ka hria 371 z kan soi thina aro puya 371 z kan nei theina tur hian kan thei top kan chu atlanga pulal deng ate nupa Londona Christmas bangle tura an hondon mazan thleng khan 371 z hi kan boi puya zan tai re ka Home Minister Chavana Bangla te pude ne nen kara khan kalate zak zak ani thil boi pui hian 371 z hian Mizoram India dan lo om to sa te huap lovang tian ne wangin India ram dan Mizoram khati lai lo om to kha alis kan nei si lova so wang chuan pude nga khan azaul tuk e mai eng e dan lo om to sa kan thre si lova tin chu ba ka state kan ni an puan ma le tunin kara hian central dan hi Mizoram an introduce treu man boka a him lo ani ti tlata chu me ne wang chuan Home Minister nena khan min tira ani chuan central dan Mizoram enforce or make list come in hon tira kan han en howa poi om khan kan hrelem lova lo poi ta chu Indian Forest Act te hi lo object ni chang kha kan hrelowa tu nuai en kan rama central sarkar in forest ramzau tak thuan nei ta te hi alo poi to te lul nen kan lo hrelowa tin Home Minister khan state in ni male tuning kara hian central dan engma adang kan da bel lovang ti hi house statement ka soyang ati chuan pudeng khalung oi ta ni khatianga theitop chu he 371 z hi kan lo sual chuat tlan kha ani alu em ama ro chu to na kan sarkar from mek ang nuai hi chuan ahim lowang ti hi ke chu ka lawani 370 an payatang hian a hlau thon om to tak zetin ka hria so wangin ato pa kan soi do chu pu speaker kan ram le nam chungchang ai chuan lungrual takastan kan nei hi
a thamang o ka ti a cia chung changa te po kan house leader zom tak le kan mp zom takina thalo an ti zia an soi kan ria a kan ngai tha a ma se atak alo then chuan an vote puile tamaya chu NDA member an ni wang hi ani kan ti lo thelo je thu om lo wa tual tro party kan ni nei kan man tang kai tha ka ti a kan zalen nahi hum him tengu a ai suwa zirin athua zirin zalen takin central sarkar chu kan thopuyanga kan du lo zong an tia chuan kan do thei tur ni chu tiang tur chuan voina kan sarkar le kan ruling party ngai po hi tun hi chu NDA tanga an in withdraw hi ahun ve ta hle ani lom ni ti ve ngam to se a thamang o ka ti do ni ka thin lung tak tak ani chu wang chuan he tual tro party kan ni na tuwe mo thun huai om lowa in kheng bet lowa kan om theina kan zalen na hi I lo teng u kan ram le nam tan hian apoi mo zel don ani ti hi ka he voina kan resolution hian min ngai tu tir veu maya chu wang chuan chu tiang ri ru te po chu kan put tharnan te po mang tai na a thavia vin karinga kan resolution hi lungrual ka kan pass lan kan dua kan thop ani alome le kan house leader zom tak